Oi, go! Come with me. This is where our adventure begins. You call it paradise, we call it home. This is Samoa. Afio maya, ilo ainga. Leno fuanga e matua fata waina i so ostangata. Au e fata pena i mono tu wa eziato, siaki mua mua o pepe balanga i da malaiva le tele. Ona e anga ine ilo tutongo vandi, o lo o yai le tatou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa i le security. Ona e ulo whalero lea i se vai ngai matua i maa hofa tele lava lona mātou o fi. Le whale ono airport VIP. O lono winga o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se e i le malu o te tonu o mātou potu whaatari ma mai moa i ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame i a mātou wala ata ese ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese ese mo re taimi mua e te tau nuu mai ai e le eiso na te tomi a o whaatari ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua i le na o le se lau sa furu lima tala mo tangata mātutua. Ai lua so mara lima tala mo whanau i lalo sa furu lima tausanga. E paulawa le mea te whaia o le te tongi online o na whaani leo lauri City i le taimi e te taunu ai. E te whaonga ina so o lana se vahenga o le VIP i le pito i lunga po le pito i lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalo longa papua o ta pena i lau whai ngamlanga. E sili lava lau ai ngamon, le whane yolo airport VIP ko. We will not hide. Farmer Losi keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, it's safe. Soi fu manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lawyer Samoa i nei il mato officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisoswani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma faʻasoa i tangata uma o le Pasifika. Aisea a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mea se fisoswani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia le ofitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha wha.
Hey, have you signed up with BluNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.blunet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BluNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Talanoa. Your BluNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BluNet today. Mo le whaongaina o le SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Yeah. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded, and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival.
The VIP lounge at Whaleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talofa lava and welcome. O le Os Pacific Funerals na whaawai le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney, whaamauina o le luai au unanga o le whale maliu Samoa mal Pasifika, o whaawai i Australia. O lea ma mia sa oloto e tama whanau lawa Samoa. Ua stilia ma le tolu sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa il whaafoina o le au unanga, ma ua matua fo ile iloa le tautua. Mātou te mawhai lawa o na mātou malanga atu I maota malawa so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I aile whai ngā malanga, mo le ua wala au I aile atua. E ave sea aile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua I mātou a tātou tūmanga no ua malu, ma olana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua le luas fulfai tu la le fitu aso lwa yaso, mātou te ngālu lua tu samfina ngalo mana onga o ainga, ai leo so mātou manao. Mo le fia māla malama atili o na sila mwhai tau māla malama lea ili mātou tu lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia, tasi tolu se lau, walu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha walu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua na ile tautua le Os Pacific Funerals Australia, lo whale maliwe le mo moe, ai tautua ina oe ili alofa malfa ma avenga. Whaata lofa le nā ma le ofo lofa le nā Samoa I le nei vaenga o le afiafi. O le whaatu lima fo I le nā wā oe Samoa le pele o oe o le pale o oe o le asoa o oe o le titi. Ia I le nei vaenga o le afiafi ina usawari wari atu le vālu wati se fulu ma le fitu minute o te ai nei le itulai wha. Ia manatu e tā walunga o le amatanga o le nei vai aso. Ia ai o se oto le leile nā. Mai le tātou au nanga le Blue TV sa marangatu I Samoa le o toi whao la tia mai le fionga le li pule. Ia manisi fo I o le tātou au whai ngā luenga sa marangatu. E oto mai ma whaasala lautu sa o mai nisi o tātou fiafianga ma whaafiafianga o le tātou tūto o tasi o le nei tausanga. Ia ai tau walunga tu ailoa. I le solo tele lea le tātou ainga o le Fast Global. Lena tau le sila iai le nei vaenga o le afiafi. Ia ua matua ua alu whaalua wa repeat whaalua le pese. Se I tau whaamae le solo tele le na. Na sau soli ai lo tātou ainga fast. Ma tā whale fia.
silia ma le fitu se fulu le tele o matawhale. Sa mafai o na au tova atu I te tonu o si o tātou o tunu au wā le wha moe o Samoa. Ono se fulu ma le wha tau sanga le nasa au tau sila atu iai. Ia, leanga sa polo misi le tele o tātou fast supporter so le atau mawhai a watu o tau wata I lunga o tātou proklame. Ia malie. O le alewa kua kai kasi wau ke loe umalelei ia le proklame ma le tātou taimi. Ia awa ni ata o le a oto atu ai maisi o le tau savali lea no tau sila ma iai. Ia o le nau ta inga le nao le tātou proklame le nei vaenga o le fiafi. Ia whaalao a se avanoa mo outou. O le proklame foi le nei tau te la fia le lei lo fatu ma lo loto atoa ia te outou le tātou ainga fast. Ia o le tātou proklame foi le nei e whaaleo ai lunga o tau finangano. Ia e whaalau I loa ai, ma whaai loa ai, o a uma, o whono tanga, o nei tātou sa iri ngā se leni. Ia o le tātou e hifo isi kai mea au mai, kako whai kako fuki ngā uru whaaru ai mua. Ai e laua o le fiso e lau o le tolo, ai whaafetai tele. Whaafetai, pea na ufai atu, a o talatala noa fo I e mawhai ana, oto atu nisi o tau wata. Ia ai mo moli le wha malo ma le whaafetai tele. E ala tau mawhai atu fo I le tātou producer se taimi. Ia e oto atu nisi o tātou wata fo. Ia o ula matiti mala e o lo tau wafifio atu I Samoa, mana tua mai fo. Nau mana ia, le la whai atu ala utala ala e vifo I lunga na ianta ia. E te tau ono tau sila mai iai, e mana tua mai fo. O le tātou ngā luenga e whai whaatasi. Tātou ngā luenga e whai whaatasi. Ia, au te lo fo I le sao le tātou proklame o le Tautai A'e mo o tau malava. Ia, fast supporters uma le tātou watu nuu. Ia, pofi I te tonu o Samoa, e me se fo I o fafo atu. Ia, e le ngata I lo tauti ngā, I sa ili ngā se leni. Whaafetai tele, mo moli e tuai lau whaamalo. Whaamalo le nai mo moli e tuai wa ana le se inoa fo I le titi whaitama o le tātou watu nuu ma tātou langolango. Ko sisila. Vai le lakua ngiu sila. Fu alolo, ale me pito I mana ia. Ese uma, e tasi ale tātou design. Ese uma skaili pinginga kaka la koukonginga. E loa ia lea, lea pito nuu ma lea pito nuu. Ia le ala na ufatu le fionga le lipu le mana ia lutango e tu whaatasi sina tātou kilipi mo le fast supporters lava ia. Le anga ora kako proklame le ngei ngā kaula mua. Ia tātou fundraising. Ia, aila le mana ia tele. Ia, e le nama le laina o le pea no ufai atu. O le tātou ngā luenga e whai whaatasi. Christchurch o mana ia tele. Vai le sava vari mai le wadi ia. Ia sausa matau ma fale la tai I matou maftanga o kilani lo fono. Ia o le na e alu etia il tatou fono fo tu. Ia e sa e ke fo I mai e lo fo I mai Samoa lo fono. E se le au le lei. Tasi le vaenga no va ia. Tou sila o le sasangi mai matou vaenga I San Francisco Bay Area. Oh my good boy. Sava vale fia ia le isi tātou vaenga lea o le ale tātou ia ese umalanga se ilonga wa milo whaatasi ese ilonga kake wa ia kui I tau whaalau I loa lea I loa ese ia tātou o Bay Area lea na San Francisco si mātou vaenga lea mana tua mai o si vaenga lea o le pepe lea lesa iai le na malanga whapitoa ma le fionga le lipule ma te o iai le whaatuina o le latou matawhale I Bay Area, San Francisco. Le tio vo ia, le tio le la wa uloi nei I tua o patatua o tala le au loto vale le rifo I le loko vale I fa mai o le fua ko nga mawe o le la fatu o kiriki. So le watou valia mumu wa fasoro ato Samoa. Fio laeli. Queensland. Tasi lea mafutanga na matua I alu soli Samoa. Queensland ni. Brisbane. Le ngata I lea le fast Sydney. Ka fio la suruape ma le vaenga. E matautia foi. Ia I meleta ma outou ma lava le tātou vaenga ma no. Fasa valu ma outou ma le tātou lau lau.
Ia sia mātou ainga o pea mako e o kilangi ia lea. Auckland, ka fiola. Ia lea ngā tātou talanoa lo ia au kilani. Ia o tātou talanoa i le tama matua. E ki nore mea ngō aka kua i kou i whai ngā ko o ianga whai mai nea so le tātou musanga. Ngā o whai ngā kama māku kua. Makua le fia ko i lalo isi ia ai ole anganga spirit of the moment. Ili ka awane ia ini mea tātou te whelau toa i aufone ia ini o kā kouia. Kau ke happy and joy. Eyo, ele se ua fua ele si ainga fast fika le si ainga fast. E pingi a fika ka ngaka ia. A o mea tātou te whaia. Tātou te whaia ina ia vi ia heile atua. Mea lea, o le wha malo le nā, o le wha tā lofa le nā. Mo outou umana tu ua outou ainga e malanga atu i Samoa. E le ngata o le ono sumare whātou sanga. Ia o le moli mawina o le afo o le tātou aso soifua whaamana tuina o le. Fia kau sanga o kako fast. Ono tau sanga, ono, fitu, lima. Lima, ono. O kau ngingi fuok ia le nā, faʻasoa e oe. Ia ono o le vavi o le taimi maso o le tūlanga wa iai. Ia, whaatai, whaamalo i au sāwa vali, e le ngata la o le tātou ainga fast. I so se tafa, o ke musu e kau o kui i pa uia te au se ngō se pito nu, ona whaile malape whapea mai fwoi. I lango asiaka e, oi ka rofa muripola, ai maua turo malapto ina muripola, o le taitai whona. Oi, sore, hare sau kai whonga, o muripola le na mo muatu taitai whona o Christchurch, so o mai ei markau kai whonga au le leia Brisbane. Tapuala, sau ai ma oi sole ola kamo mi pe ola kamo sing angai ai ka fiolai angai o fa pe o sa vali mai machet li I de mele ai so o mai ai lo mala to ina I o e tolonga taua ia po fa to tanga ia fu tanga ti sa mau ia mai se ole le tausi ma lo lava le ono sai ma ko o kilangi ia vai. E oa kua au ki langi e malama le vevela o le la. I ofu, mare ofu pai. Ia, ono tausanga, whawtai, ono saola, ia whawtai te le lava. Thank you for helping me with tau confusion, fo loka mawhau. Ai o loka misia o kousawa vali. Ui o lea, e le ngata o ahinga fast. A o le ano, ai o le au sawa vali ese. O matanga lue ngare malo o a onga o komiti tūmama, komiti e kālesia. You know, the list goes on and on o te le tautaua atua. Ai mamoli atu wha malo o manatu le nea fiafi. Whapito au ngawha se awhe o sau whawhitai. I ahinga fast, global. O le whawhitai whapito au te whia mamoli atu le komiti Samoa. E le whaingo whia o tō whaiwali tātou komiti. Ese mai ai mingi skala kouia. Mafai pule. Pali I sunga pali I tongsia ia male tātou komiti whaafoe tō le pūlou. Tō whine fo ia Caroline ma utou uma lava e o pēn o whatu. E misi haungi ngongisi e piona o nisi ale tau te whisotai. O moli atu wha malo. E le whaingo fie le oke nai singa o me wha penei. E le whaingo fie. Ia e le wha pefo I eisi se lau pasenge ma se atu o toa. Ia o afo ini tūlanga na tau mawhai esi o tātou komiti Samoa, mo moli atu wha malo ma le whaafteitele. Ai sa langi lo lai le tina. E lo la auto, e sa langi lai le tina. Ai la markama pese kama pese nga o kama mao mai fo ia le polea, solde. Wa sola fo ka malo ma le mea atoa. Ka fio laile. O le fionga de li pale mia o lo ia te ia ni mea lofa. O mea lofa e mawhai na ia wha mau popoa le atunu. E na te wha file mua le atunu. E na te wha aloto teleina le atunu. Ai ko o mai vo I lai le entertaininga ma le wha fia ingo le kung. E ka ilo ia le awari ie le fia ve vela mai lunga o kama pese vo ie.
Mr Falai whakari se sum le mai le Tautuana na maafele ia Mr Falai ya kakia mai Mr Falai kakia mai war vaverokea ngaia ai si tatou wa fe mua mai e tau va ia le faatumulia o le dina i le afiafi ya utou sila mai ai matautia fainga ya male fifio ado le tatou watunu nisi o na uso malanga mai mauwa ko maneaka o si uso malfalitua malanga mai oi le auvaenga LA ya le na tonu lava tu se panapa male falitua ai tau te sila mai o kai tau te ilo au tau lau tala le la fai atu o le to a tele o supporters HRPP no va ai le pole but that's a good thing monia vifo neli tatou to fa emo el tatou camera le fa mo le ano ai and they were all wearing red, wearing dark colors, colorful dresses. Au kanga kaya le man to ma to nei le media e mo ke va ia ngofo mai o me le HRPP nofo mai fe a ora o fa fe kainga ile fia filia so le e ai o le si au HRPP supporters le ngama kwa ko moi ma fia it's about time kau ki o mai fa kasi ai e pe ana fai atu ia ku ia lunga ile level ai lunga la ire kai inga o ku ia le au fe ai nga lunga mane au fa kupu vevesi mane au fa papa pomu ngai lunga ile fia ko ilalo ai o mai o tou tatou mi o fa tasi fa fetai tele la tava ia tu fa lunga matanga ruenga ese le tele o to ia le sa fo ku ia na tou sa fa fai mai fono ilau fono fo tua tou tu malo fa fekai thank you ele ole anganga e anga le kapisa kuai ele ole anganga e anga le mau te tau vala au tu ai o mai ka ko mai lango fainga malo le aso fainga malo o kula mai alu suakanga va akele ua uma fo ile taimi o le au le mali e toala tou ai tu lai mai seisi po o ai lava se ka ku fa masangi tatou fa masani ile e fe sui ya lunga ai ku mau pe kako va inga nei nisi o alo pe pese na ia ile napo la veri so wanga a ko sila mai sa arga kada pese puringi se mai LA io pe aka ka yare su mai ka konwange ke lo la nga wale i malanga la kamo elevisi are panga le elevisi fa via fo ia tu sa mau fa ai tete manu vai la le mo mai fiu ko e kasi rea ka ngo uloanga nga makua isiku wea le mo le lipstick ma le valila un kulpole o le fionga ile li fai pule por minstala ngolango ya fiu ya vai le fia vai fai nga fiu makua I maua kai ya ka ringi o fiu ai don't vai atu lana ata tu te vai atu lana ata e fia ai sia di inanga mea ke voi me di me fiu a be so ye ke fai kai ka fa vitele tote sila fia e tofu le lau mari size 2 oh my good boy lola utala nga o konga ma fainga wai kau ke pisa fua maka kofia ai pua ka ko waruia wa o tatou wala tu no tau te pisa pua ai le kai ka ko pitinga fainga ai konga le ngo wo fiengi fai ponga konga wa wai ai ko fu ale lau mar pua ai tau te sila fia la auto wa Peter kamale Samoa only the fast party ko fu le lau a fa pe lua se lau ene tu ti wa vai mai ai pie ka aloi pua ya fa taile lo famanga le yo le tua pe na fai atu o me uma tatou te faia e tatou te faia e vi ia ai le tua e fa fe taile tangata ona o le lango sila atu
malo fai o le faiva o tangata no wa ai tau etu ua o ile atoa o tangata na watu e tau to ua matua fanga loloa o lo matutua no ito peise fa malo longa mele se i maua e vai me a fiura e fai me fai ai lunga se i maua la peser ko inga e ono te mire se i pese i le sunga la au le marito o i la ni o fa ko i pese fa malo longa pese fa malo longa vo ilele na ona pese ya se tau vai atu tato internet po kau seki kako po le meo lunga po le meo le mena fa alu lunga na leko ke le angi kakai ko mengi ngai fa maka woki ku service ya se ko sia ke le le e ko kau vai fa le tato wa ai onai va ainga le leia nai va ainga le leia si tato tu la ke isi ka ko malonga tato malonga langa ke fi manga o ai pingi anga e peser kai mire o so peser sunga la ulel manito nga ko sila le kala le o ke fa yak